I ima 100 FPS. Ajde, brate, objasni ti meni tu logiku. Vjerojatno mi je uključen onaj ray tracing. Ma ko zna šta je uključio, brate. Nevjerovatan čovjek, bre. Ja mislim kad bi samo instalirao igru onako default i prikačio da bi imao... Možda ne imamo 200, ali oko 200 bi imao, brate. Pa evo ja igram na Full HD i ja imam 165. Ne može 60 FPS-a manje da bude u 2K. Možda bude tipa 10-15, 20 max. A, nice. I još imam lošiji procesor. Ne znam, čovjek je droga, brate. Izgleda Žikana, viš da puknemo drvo, brate, da nije ništa s procesorom, jeba se. Dobro je, čuti. Brate, ono kad sam otvorio vidio si sliku, brate. Ko da neko umočio lebo u njega, brate. Iskreno ja kad sam uzeo nisam ni gledao ne pinove dole. Pa brate, ono kad je iz kutije, ono, ne znam, brate, mislim. To bi gledao, brate, otko znam. Nego ja sam uzeo baš ovo se ne vidi ovako bez dok ne osvetiš u njega, razumiješ? Kapiram. Nego stiglo u gajbici ono za muruz, brate, rekao je, Jel slećemo ovdje ili na pumpu? Pumpa dizna. Direkt na pumpu? Da. Biće nas uviju, majko. Neć, možda prvo trapšu malo, ali... Mene ubiše, brate, mislim da će Kao prvi prije. ide tu zajebao sam se. A nisam ni sletao, brate, nego trojica pucaju što je. Nokan jedan Žikana, znaš, ali di će Dobro. ga 100%. Samo desno, no. Jedan je levo, sletao. Evo ga. Nokan je levo. I brate, ovaj je ovdje na Markumom. Kod te zgrade. Krekovan skroz. Dobro. Otišao je desno. Dobro. Evo ga ovdje, vidim ga. Čekaj, prilazim ja. Nije bre. Evo sad je prošao. Ja više nemam metaka, ja više nemam municije. Nemam ni ja, brate. Nemam ni ja metak, zato ne mogu da idem. Čekaj, sestrik, sam si tamo, dvojice su, brate. Sa leđa me pucao negdje. Ja ostoji ovdje, Žikana, Onda je to drugi, brate. a Dvojice ostoji su onda ovdje, bili. brate. Jedan je tu, jedan je leđa, brate. Jednog sam me ubio. Evo, brate moj. Evo ga, prvi. Izbušen baš. Sad to gore. Sada to na pumpu. Na Jed- kjelt. Jedno pištoljem da ga gađam, nemam... Skočio dole, skočio na tu. Pazi. Bravo. Imam ga u usta. Čika mige, brate. Maska dizna, a? Imali plate neki usta ga jebe. Evo ga šop ako može neko ponese. Ja čuju se kutija. Munition ima ovdje. Imamo na šopu. C9 ili KSV. Kurac. Aj C9 da buđem, imam ovaj. Sorry, neću KSV, nemam na Budi Poko 919, šturilica. bik. Da. Neko puca ovdje. Ne znam jeste vi ili? Znam ja kako. Ili si ti pucao odatle? Nisam Nije. uopšte. Nije niko pucao. Da. Odavde negdje pucaju. Možda su pucali u taj sestrikov dron. Koji dron? A ovo, Pa da, vidim da ga nemaš. uz Majvo mudo. Ne znam, evo. Će kupite bre lodut. Evo, sad sam došao. Ne mogu brže. Imaš self ovdje. Ovaj armor, ne self izmeni. Evo ga armor box, bacam jednu. Je To meni te sam raste ovaj to. shop nestao. Imao sam shop uzao se. Jesi uzeo self ili mogu ja? Ma ne, nema self, nije. Aha. Armor, sam pogrešno rekao. Ja već imam full armor. Bacite pare. Samo sekund. Evo ti pare, AFK sam, sekund. Koliko se meni damage dao? 553 damage čoveku, brate. Kroz zid, kroz kuću, kroz sve.
Imam ovaj KSV sa 8 attachmenta. Pa igram njega. Da. Ćemo ovaj bounty, a? Ajde. Žika bušilca, vidi. Šta će s tim da buši? Da. Zube. Se čuo lepo. Kažem, nije. A čuješ? Aha. Kako sestrik ne čuje? A dobro, sestrik nema zvuk. Čujem, brate, kaže, nije. Ajde, kaži, pusti. Ja pitao, kaže ja. E? Ja Odakle puca? ja. Evo gledaj. Da vi čujete ljudi pucaju na nas? Ništa to. Ne, brate, čuje se ovako, čuje se ovo. Pikarna čuje, brate, bušilcu. Ne znam ja. Aj, Žika nas, čekaj. Evo su ovdje. Gdje si? Ja čujem ovako nožem. Ovo slučajno. Ovo čujem. Ja sad čuje stalno. Neki Ma, put se čujem. čuje, ali ne stalno. Neki put. A štela onda. Tu su bili u ovoj zgradi desno. Evo ga. Krekovan? Ajmo na njega što. Ja osam Gotov je, uvijek se ubio sam prevodi, ga. brate. Bravo. Imaš dole, brate, ovaj... Imam paran shop, uzmisli šta hoćete. Enemy nearby, prvi kod mene. Kod mene u zgradi se čeka. Tu sam. Pare sam ostavio na shopu, uzmi prvi. Dobro. Nego pazim da ne poginem. Da, vam stičem. Ajde, čekam te. Tu sam. A tu izgleda, ček da uzem self brzinski. Uzeo? Tu imam dušman jedan da je. Neko me spotovao. Sa drugih zgrada, ne. Ma ovdje je enemy nearby, ovdje u zgradi. Možda je na... Ček, kako da dođem do vas? Čekaj, Zaslepe me. Gore, brate. mislim da je Imam sleteo nož, dole. brate, pišam se u njega baš. Jesi ga ubio? Da, idem da kupim srčika. Evo ga, sa druge zgrade. Iz prizemlja druge zgrade. Pucam kroz zid, brate, ne može tu kroz zid. Samo mu ruke vidim. Evo, sa zgrade ove. Kupio sam ti self srčik na shopu. Dobro. Označio sam ti gdje je. Kako ga ne vidim odavde, kako? On mene vidi. Čekaj, stižem. Enemy nearby, neko je pored nas na shopu. Dobro. Si Bravo. uzeo self na shopu? Nisam, bacio sam motor booster, rekao iće ona shop. Je to sam bio on? Imate tu neke sačale. Ja sam A, uzeo nisam, armor sve će još search. neko. Kako me ugasio lik, znači... Ja njega ne vidim, on mene vidi, brate. Ali nek si ga ti. Evo, svi ispred nas. I to su dole. Desno. Dole. Evo ga levo Desno, čovjek. da ubijemo Da. prvo. Krakan. Knockran. Bravo. Ajde, to je Dream stage što ubio. Ajde, snajper. Puci ga prvi. No. Završi. Pucam ga nego jedan snajper. I odmah sam ga krekao. Završili ovog niste? Da. Jesu. Brate, što nam sad žuto stoje ove eliminacije, ovo sve. Nos. Krekao sam ga. Ovog drugog. Gledam kako metak leti, brate, 3,5 sekunde i samo čujem tek. Ajmo tamo, evo ga. Evo ga ispred mene na ovoj zgradi. Dobro. Kako sam se zajebao, penjem sam zgradu, čekaj. Ček se popnem gore. Noka. Dobro. Knokovan. Noka ponovo. Ja ne mogu tu da uđem kroz ovo, vi morate. Ne! Gdje? Si išao dole na prizemlju dvojici. Ja sam bacio klaster, ja ne mogu tu jedno da umrem. Nokan jedan. Sad dolazim. Bravo. Još ga čujem unutra, Žikana. Da, jednog sam ubio dvojicom. Levo. Evo ga na čistini. Samo ga pucak možeš. Diše sam.
Će valjda gulag da igram, jel nije zove? Levo. Evo me, Ne znam gdje je treći, brate. ti si njega ubio, Još jesi? jedan je Jesam. Bravo. Trećeg sam ja ubio na krovu. Ma, još jedan je ostao, brate. Vi ste ubili još dvojicu. Ne znam gdje je. Evo me iza tebe sam Žikana. Brate, ja kad sam ubio u kući jednog dvojica su me Žikana, bacam ovaj. Jer ja sam pre toga jednog završio. Prema što Ma, sam... dobro, to okej, nego ti kažem, ja kad sam ubio u kući ovdje jednog, dvojica su me igrali, vište leševa ovdje. kako Brate. hoćeš. Evo ga Turio Ljubiša, pivo da se ladi. Jel došao Ovo je Dobre Do? A sad, ovo je Dobre sad. Do me zove uvijek kad igra, aha, ja mu Kaže, zaboravim da mi reci javi, ku pa mašinu nema. našem da je Evo IPTV enemy spreman. nearby, enemy nearby, neko A nije sada. spreman? Spreman je IPTV. Na meni lik napolju. Evo me. Tu je dole, Mosta. Ovdje, da. Dvojica. pali. Da. Bravo. Koliko para Dobri Do? Kaže dobro Javi večer u ovo, opštini. hoće, brate. Nema dobro večer, odmah koliko para. Još neko je blizu nas. Ministar nekulture, a? Još neko je blizu nas. Daj da uzem ovu rat. Kakav IPTV Žikana, mogu sam ja da uzem. IPTT. Ma nešto, brate, ono Ljubiša na godinu dana to ima. Neograničeno sve, brate. Sve kanale, sve živo. Mogu sam ja to da uzem, pošto ja nemam kablovsku, ne želim to da imam. Znači, ja imam kabala, ali nema drugačije. Koji je operka? Cold Blooded, evo ovdje ako hoće. Voleo bi to. Mnogo bih nam značilo to. Ako mogu da stignem, opa. On može, probaj nas. To bih nam mnogo značilo. Enemy UAV. Dobre Do, moram zvati ovog seljaka da vidim da li hoće da uzme. Kaže 10 je euro spominjao danas. mesec. Eli 10 100... euro mjesec. Da, eli 100 euro god dana. Pa, funkcih. Pa bolje 100 euro uzmeš godinu dana i čao. Ma platiš odmah, da. Ma da. Transi, brate. Ćemo tu. Evo ovdje, a tracker to ja nemam. To bih nam mnogo značilo. Pa, funkcih. Vidi ga sestri, ko otišao već. Čekaj, sestric. Čekaj, sestric. Aj vidjet ću. Javit ću ti, Evo gulag entry ovdje. ko nema. Ljubiša. Ljubiša Đoniša. Nemam ja uzas. Kaže čovjek, ja kad sam objašnjavao Ceci. Čovjek se zove Nikola, zovemo ga Ljubiša. A zašto? A kako? Pa kako je to moguće? Rekao, au, dobro A je. ja imam ime Ilija i Zoran i sve. Evo smije se. Kaže nadimak Ljubiša. Neko me puca, ne znam odakle. Osjetio sam meta kako mi češe kosu. Ne. A Žika ima kosu, a? Ma dobro. A tu su poviše Paković. Ako nokate nekog, snajper. Rekao sam. Mislim da rekao sam kad sam ga čačio. Evo armor satchel. Ček. Kao leđa neko da je leto i jebeš imet. Možemo ovu zgradu pa da skočimo sa nje. Ovu Da zgradu? probamo mi tu pretrčimo. da nokamo jednog. Ona samo pretrče preko mosta. Ma da. Može. Evo su, ali ne vidi nas još. Kaže Ljubiša seosko ime. Tako ga u Ali selu zovu. kad je vozio Dobre Do onog juga, brate. Brate, kad je vozio mene u juga, ja sam rekao... Zvali zip. I Ljubiša kad smo mogli da izginemo. Uništio sam im zip. Uđi ovdje, John, ovdje. Ma da, nego sam teo iza rekao leteći. Ja idem za tobom. Skočio, pazi. Ubio ga neko snajperom, beši uđi unutra. Uj, mene je Samo na krekao. to, na krov. Mislim da je skočio i drugi taj. Enemy nearby, nije gore. Da, gore. Ju. Ja najebem, jebo sebe. Ne drugi. Krekovan! Evo imate ovdje. Au, snajperi pucaju od nekle, brate, šuri. Imate, evo, sleću na nas ekipa. Vidim. Dođi ovdje. Imate light. Krekovan Žikana. Dobro. Leđa! Gdje je leđa bre? Još jedan. Kraken. Završen. Jao i brat. Vratio sam precision, naletio na precision čovjek. Brate, evo ga čovjek ispred mene.
Ovdje. Čekaj, puca ovo, brate. Stižem, ajde. Tu sam. Tu je negdje. Ja nisam. Iza tebe sam, Aleksandre. Evo me. Evo, prati, znam da je otišao imam traker. A ubra. Au, Šta se zaratilo šavada? Majko Božija. Sava šavada. Imate amo sačeli. Imam. Ajmo gore na krov pa da idemo deći. A viš kad imaš amo sačel imaš pored plusić, pored metkova viš. Da. Evo, brate, puca i dalje. Odakle? Pucaju blizu, Čekaj, blizu. kuj be, evo ga ovdje. I desno. Nokan taj. Desno puca neko drugi. Mora me dignete, baci smok. Mislim ti ne treba. Treba tebi. Majo. Bacio sam im O klaster. mene nokan levo. Tamo, znaš ono, Da, pušam za tom čim se... Ide zona. Izbije me ovaj brat. Dole čovjek, pazi dole čovjek. Znam bre. Evo ga kod mene brat. Kod mene bio jedan. Aj, na dvojica su blizu tebe, jednog sam nokao, da. jedan. Jedan te nokao. Ja sam drugog ubio. Završi tog noka na smoku. Pičku mater, brate. Jebi ga, nisam mogao brže da ga Imamo ubijem. Sestic shop, nije. Nisu. Ne. Ček da nisu imali oni. Kako ja sad da vidim ovdje išta, brate? Nema ništa. Uzmi te pare samo. Pokupio je, mislim da jesam sve. Imaš još jednu gomilu levo. Ja sad si pokupio. Imaš samo još ovaj shop ako možda To je van zone, probat vidi ću. samo kakav je stanje. Mislim da ću moći. Zbog zone. Kupili loa tamo, ništa. O, Ništa brate. da to nema više nijedan shop. Moraju brate shopove da povećaju. Nema nijedan ovdje u Old Townu. Razmišljam se da ih pustim da odu pa da uđem s maskom i da vas kupim. Kupim novu masku. Možeš i to. Oni će vjerovatno odmah da odu. Brate, Pa ti mora kreneš ranije, ali da paziš da te ne vide, jer ne možeš da stigneš poslije. Jer ako su u dalji shop, 40 metra od zone nema ništa. mislim da stižem. Stižeš. Kupi loadout, ali ga ponesi. I masku novu kupi. Ne! Samo pogledaj. I loadout, ali ponesi. Brate, ne mogu da uzem ovo. Si uzeo? Jesam. Ja sad ćemo pić matri. Bacao sam tu, nokovo me. Ajde, Džab. ajmo na loot. Evo, pičku lepu materinu. Ajde, vamo na loot. A ništa ima ih i ovdje, brate. Nema ih tu dvoje, troje. Jurite svi. Reći Johnny da ti pošalje broj. A, kakav broj? A broj telefona moj. Ljubiš. Jailbreak. Do jaja, jednog sam uspio da ubijem tu. Bravo. Idi si i ti pobi s njima, svako će ti se sponu. Mada ne moraš. Pa što bi? Pa ako ubiješ nekog imamo loot, a ako izgineš svakako se vraćaš. Ima tu loot, tu da sam ubio to. Možemo tu da... Samo nemoj da pogineš. Sad nemoj da. Eto, s tog prozora ih vidiš, tu, desno. Znači, Gledaj loot, ja ću da idem na loot. Gdje da idemo? Na ovaj naš? Evo su ovdje. Na loot ili loadout? Gdje idemo? Evo ga ovdje. Iza tebe sam, Aleksandre. Skočio dole čovjek. u pavijanu. Ovdje iza, kod mene negdje. Ovdje negdje. Evo ga. Ovdje je znači lik. Ovdje slete li. Gore ne. Leđe ima John. Ujebote, tepica. Evo ga dole, jao, dole i gore jedan stoji na. Vidi ga, gdje je bio lik, brate. Kakav čovjek. Prvi ovdje kod mene mrtvi koliko hoćeš. Dolazim. Ako stigne. Dođi imaš loota koliko hoćeš. Tako je reći, treba doći do... C9 imaš. Imaš i sačala i svega.
Znate kako dođe? Tu! Evo. Imaš svega. C9 je ovdje. Legendary. Bacam armor box. Ajde. Imamo like iza nas. Da, vidio sam ga. Izlazim ja Levo, prvi. levo, levo. Jel on? Pao. Bravo. Ajde, dođi levo. Ovdje, prati se. Ovdje dođi. U kućicu. Ovdje smo dobri, brate moji. Imamo ovdje izlaz na more. Nemoj most valim od sad da uzmem, brate. Bacam i munition. Ništa, samo su smrdi ovdje. Gledaj leđa. Kao da čujem nekog leđa. Dobro. Sad ću ovdje. Možda je na zgradi, možda nije unutra. Ovdje možemo dođemo. Pogledaj žuti Mark. Dobro, važi. Kroz tu kroz gas možda prođemo. Ajmo polako. Ne može ovdje, nema gas. Ovdje. Oni su ovdje 100% u izgradi. Da. Ćeš da otrčemo tamo ispod njih. E? Aj. Ko da su ispod nas? Samo dođi ovdje da se ukampa. Samo za mnom. Da, iznad nas, dođi. Nije, evo, ubio jednog dole iznad nas, da. Ostali ste na 2 ekipe, 3 čovjeka. Full squad i jedan je sam. Na dvojicu smo stavili, Dobro, penjem se ovdje. Ajde, ja Penjem se držim ovdje, stepenice, mislim da je ovdje. Ne, ja ću ovdje da se popnem i To. odatim sve. A gledaj zonu gdje vraćamo. Gledaj, nisam Ovdje uspio negdje, tu skočiti. je negdje, ispod mosta. Polako, samo igra i ćuti. Čutimo. Tu su ispod tebe. Da. Evo sad skačeš. Da nađem ugao, neću skaču. Ovdje kod mene, da. Pazi. Negdje ispred. Dođi ovamo, brzo. Neće, brate, gledaj. Idem da okružim pa da se popnem na zgradu. Neće da se popne, niđe maj. Popao sam se ovdje prvi. Dobro, bacio granatu, držim je odavdje dalje. Ispod mene su. Ispod tebe. Popeli su se. Dođi. Dobro. Ostao ja na. U kući. Čekaj da mu bacim bombe, dođi se plejtam. Ne ulazi. Reload više. Jeste, evo ga ima laser unutra. Taj je ostao samo. Če da ga jurimo? Mislim na zgradu pa mu bacim. Ček da mu bacim, evo ti munition za bombu. To. Imaš drugi prozor desno. Da viš? Levo u stvari. Ovdje. Dajte se. Samo igri zajedno. Ajde uletimo sad. Ajde. Iskoči. Skočio dole. Iskoči. Ajde dođi. Bravo, svaki čas. Dobro. Ziga žika na loka. Loka. Ti si tako loka. Dobro smo, brate, ovo preživjeli, znači. Urodiš me gog. Dobro. Pa ja rekao, ako ostanem sam, nema ništa, idem po vas, brate, pa... Dobro, ću ti. Dizi da go log. A ja bukvalno kad si me kupio onog što sam ubio, na kraju sam njega i lootao, brate. Brate. Da ne bi uzeo svoj lootao. Ma onaj dole mi samo izleteo, brate, nisam znao da je dole. Ošao obig. 47 kileva. Eliminacija u stvari. Ovo gleda Aleksandra 19 kilova, brate. Sad ako to nije rekord, onda ne znam. Znači, možda je 14 bolje nego 19 jeba. Ima slika na Discord, brate. Da, ima slika. Overi u opštinu, pečat udario. Da. Če nas izvučeš?